Biyag ti tao. Virgie, apay nagluluwa ka? Wa, malagip ko lang amin tinapalabas. Tinapasama ka dagiti dadakkel ta. Friend, Kaslang kupit ti barukong ko. Tunggal malagip ko tinapagtang ninanang ko. agpadata friend. Agpadata iti marikrik na. Agraduara ko ni iti kolehiyo, Ivy. Nagsayaat kat kuman na si bibiyag pa iti inak. Tapno maimatangan na ti panagraduara kon. Babaan ti ado at tulong mo, Ivy. Agyaman na, friend. Asino pa'y kumatag tinulong no saan adata, friend. Agpadatan nga ulila. Iso adata nga rutirong agtinulong. Kan agbinadang itirigat kan ginawa. Best wishes, Virgie, my friend. Ay na. Thank you, Ivy, my friend. Oh, at ti diplomat. Sikat ti pangisagot nak iti daytoy. Thank you, my friend. Patpatgan ka unay agayim ko. Patpatgan ka mat, Ivy. Agyaman nakmanan. Jak tumao mga agyamyaman kan ka. Tano saan aga po iti ado a sakripisyom. Saan ko amagteng ti kastoy. Saan ak amakaadal. Adun ti utang ko anaimbag anakam kan ka, friend. Di mat nagsaritaan tan di maipapan iti dayta. No makasapul kan iti trabahom, siyak mati sumublat nga agiskwela. When Ivy. Iso adi kagyamyaman, ta siyak tumot ti pagadalem. Talaga akas ta ti aramida, friend. Alakat good luck ka data adwa, my friend. Okay, agawid ta nga rodan. Agur-ura yung ti landlady ta ije boarding house ta. Nagluto ka no iti pagsasangwan tayo. O sige nga rod, friend. Pagyamanan mi met dagiti ado a bendisyon nga ipapay mo kada kami, Apo. Daytoy nga rod ti dawat kan kararag mi. Babaan tinaga ni Apo Jesucristo nga Apo kan manupot mi. Amen. Malamangan tayon babalasang. Pasensyaan yun ti basit alinutok. Anya abasit, nagadunto pa Nana Flavia. Basit la dayta. Daytan ti regalo kan ka nagraduar, Virgie. Agyaman ak Nana Flavia, nakaananos ka unay kada kami itigayim ko. Amok akailiw yun ti maadaan iti ina. Iso ano adda parikot yu, babalasang. Di kay agbain nga umasidag kada kami iti asawak. Nana Flavia. Oops, awan tag sangit. Sango ti grasya tayan tayo. Ay, hunay kayo lakit din nga ubing. Malalala, mangan tayo kit din. Agragsak kayo kit di. Maudin ton ni tatayo. Ta sigurado amarabyan manen asumangpot da itay. Napan manen si mukmon iti arak di ta kaaruba. Virgie, nakalpas ka niti panagadal mo. Aklunan nakmat nga taytan. Janos. Awan mo't nga tanti pambar mo. Janos. Adda pa'y responsibilidad ko iti biyag. Anya? Jegayim ko tinang paadal kanya. Iso nga itata nakaturpos akon. Tulungak matigayim ko. Tapno makaturpos mat akas kanya. Saan ta pa'y nga agasawa? No bilang lang. Agayan ayat talang. Tano nakasagana kanton, apay kasar kanyak. Isunton ti panagsimpata. Saan ka apilitan? No di mo pa'y kaya ti makikalay sa kanyak. Iso please. Aklunan na kuman. Janos. I love you, Virgie. Janos. I love you, kunak. Sige man langan. I love you too, Janos. Agyamanak. Promise, di kanto paldaangan. Si kanto lang ti babae nga ayatak. Friend, nakapasaak iti
iti board exam. Ay na, talaga na ayat unay ti Diyos ka data, friend. One friend, agsapulak adagos iti pagtrabahwak. Tano addan trabaho, ag-eskwela kamatan. Kumusta ti panagadal mo, Ivy? Mayat mat, friend. Iso na lang takas la maikawaak. Maikawaak nga giskwela manan. Kunak no siyak ti kabakitan kada kami nga agkakaadalan. Ngam saan mo't kayam. At dapay bakbakit ngam siyak. Kasta aya, awan mat ngamin binakitan kanlin na kayan iti eskwela, friend. Basta interesado ka lakit di nga agadal, makaturpos kan tulat na. Hello, Janos. Hello, Virgiani. Agkita tayong ton madismiss ka iti trabaho. Mabalin? Ha? Sige. Agyaman na ka. Sige. Awagan kan tumanon inton madamdama. Bye. Bye. Kastoy gayam tirik na ti maaddan iti nobyo. Naragsak nga addalaok na apanagdanag. Naragsak, takas kini Janos tinagbalin a nobyo. Ay, madanagan akmat. Tamang ano. Nulukwan nakto lang. Ay, nagtagal. Kan padak a professional ni Janos. Saan amaliklikan nga adu dagiti agusto kan kuana. Sapay la kumata dinak to alilawan tinubyok. Siyak to kumalaang ti ayatan na aginggat inggana. No kasta. Saan pa nga mo di gayem mo? Di maipapan ka data? Saan pa'y tamabainak amang ipod no? Apay nga eh. Sa anak kasagana, Janos. Mabainak. Iba inak? Kasta ka di, Virgie? Ni, saan? Adda ngamin saritaan mi. Asakam to la makinobyo no agpada kami nga da trabaho na. Anya? Virgie, nagpintas ka talaga. Kaya amo ka na singpat ka. Agyaman na. Uray si ka. Amok anasingpet ka, Janos. Dakkel ti panagtalagkoken ka. Amok adinak to paldaangan. Amok adinak to pagsangitan. Kandinak to isukat iti sabali. Promise. Sikan to lang ti ayatek. Aging gatong palbiag ko. Ang mga makakita kanto iti napimpintas ng siya. Ket panawan nakton. Saan to ang mapasamak ti kasta? Jack maaramid day ta. Agbayad kan iti tuition fee, IB. Aha. Oh, at iti pagbayad mo. No kasta, nagsweldo kan, friend. Wen, iso nga agbayad kan iti tuition mo. Agyamanak. Ngam, sobra da ito Alan, idulin mon. Tanaimbag lang adda ka utom no ma-short ka iti allowance mo. Ay, agyamanak, Virgie. No idilig mo itititid ko kan ka iti nga allowance mo. Adayo adakdakkel tititid mo ita kanya. Siyempre, dakdakkel ti sweldok ita. Ngam ti sweldom idi ka sales lady. Agyamanak, friend, Talagaan na ayat ti apo ka data. Tauray kas nila ang ti trabaho kidi. Na isakripisyok mutlat ta ti panagadal mo. Isa nakagradwar ka iti kolehiyo. Wen tanalaing kamot ngamin nga agdiskarte idi. Agasom da ita. Dandan ni sursurom amin iding am-amom. Tapno isponsoran dala ang ti panagadal ko. Wan dakkel atulong dagi jay, friend. Wen, kat day ti pagbilibak unay kan ka, friend. Nalaing ka nga agdiskarte. Sikat tinang ipamuspusan iti amin. Iso nga ita, subadakmet nga rod dagiti ado a sakripisyom. Tapno makalpas ka lang iti panagadal mo. Thank you latan, friend. Kasar nga rodo na pare. Anyat kukum ngay. Mapmapanan titawan. Adayo pa'y amang pasamak ti kasta, pare. Anya? Ni, apay ngay. Nobya mo, hindi nabayagan nga inararam mo. Saan? Uwan, pare.
Ang awan pa iti saritahan mi akasta. Mabayag pa mapasamak na ita, pare Jane. Madlaw ang majinobyam, pare Janos. Na minsan la nakita, ngam nadlaw ko ang natal na babae. Nasingpot siguro da dyan niya. Wen pare, talaga na singpot ni Virgie. Na babae. Kwarta man, bakit? Pangarabatam iti kwarta kato. Ay, bakit mo? Damag, napailang. At nagkatanga ka. Arak manan. Saan? Sigamit. Kita ma, nakainom akon. Pangaramatam nga rod iti kwarta. Basta. Nan, tayo 5 gasot. Awan, nagbayad ak ngamin iti city services. Kan kabaybayad ko iti buwisto'y balay. Aniya. Naipos manan. Apoy, naipusin tayo abang. Manumatlat maalalak nga abang dito'y balay ngay. Kat duamat la a kwarto ti papaabangan ta dito'y balay. Mas dawak ngamin kan ka. At damat permita nga agpapabang. Gam di mo pala ipangato ti abang. Dagi siya, dua pa baya border ta iti may sa kwarto. Kaasida nga rod. Ang mumat nga ulilan ademang dagi jay nga agayam. Kagat, maestra mata dyan maestra. Ni Burje. Dakilan ti sweldo na. Regular pa yan, iti pagi-sursuruan na. Sana ya? Wan ngam iso ti mang papaadal ijay gayam na. Simublat mat nga agiskwela ni Ivy. Ah, agiswila pa ilang amin ko bakbakitanan. Apay aya apakibiangam ida kato. Kasano diyang pakibiyangan? Kung nagbasit mo labang na dito'y balay. Awa na, malugit ah. Ipangatom ti abang da. Awan da ita asi-asi. Isudak iti at imasyan kadata. Tagpadata nga awan trabaho na. Kato. Amom, friend. Nakaragragsakak na si katikaduhak. Mapukaw ko amin nun basta saan na si ka, friend. Uray siyak, Ivy. Patpatgan ka unay agayam. Kaslakap sa atin ti pangibilbilangakan ka. Kasta akmet, friend. Adon dagiti nagdaldalanan ta. Doon niya ti masapul ti maysa, ipaay ti maysa. Sapay ko mataging gatong palbiag ti kastya pa nagtintinulong ta, friend. Wen, Ivy. Day tamat ti kanayon nga ikarkararag ko iti apo. Ivy, aday pudnokan ka. Ha? Anya day ta, friend? Friend, sorry. Ngamyak kayat nagiliman kan ka. Iso nga ibaga kon tag paiso. Kat sapay ko mata maawatan nak iti daytoy. Ah, Sorry. Ngam inaklon kun tinabayagan nga agdatdaton kanyak, Ivy. ha? Sorry, friend. Agdatulagan ta. Asata lang makinobyo no agpadatan nga da trabaho na. Diyak nakauray. Ivy, kagura na ka di. Sorry, ha? Apay kumakagura ka. Agpaiso? Saan nakakagura, friend? Saan? Apay kumaguraan ka, katawan mo't dakes nga aramidam. Nahustuan ka ni iti edad. Saan kan nga ubing tapno paritakid din ang makirelasyon? Win ngam adda saritaan ta, friend. Syaktiin mo na anang dadaol iti dayta atulagan ta. Ay, okay lang dayta, friend. Karbangan tayo amin ti agayat kan paayat. Isa maawatak dayta. Basta na niya ti pakaragsakam, suportaran ka. Iso na lang ta. Ay, may kawa akon a friend. Adda nobyom. Ang mga no napatpatugton dyan nobyom ngam siya kagayam mo. Dayta ti saan to ang mapasamak, friend. Mapukaw kunti amin. Basta saan asi kaagayim ko. Patpatgan ka unay, friend.
Patpatgan kamat, friend. O ato yung tibayad ko iti abang mi itaabulan, Nana Flavia. Agyaman nak, Virgie. Ne, sobra mo daytoy. Una na, nayon akong ti abang mi, taadamot yung trabaho. Nababaunay ti abang mi asing singirin nyo, Nana. Sa anak mo't ngagpanpanayon balasang ko. Ay na, no anyaman ti mangmangagyukin ni tatayo akato. Di yu ikaskaso balasang ko. Amuyo matan ti ugali na. Sumanao no kasjay ang makainom. Paspasensyaan nyo lakuman. Pudno mat nga mi, Nana. Nagbasi ti singsingirin nyo nga abang mi. Kinapudno na, mababain kami ti gayem ko. Ngamin, adun ti na itultulong nyo kada kami. Ken, uray ti kadwa mi nga agab-abang. Madlaw nga agim-imon kada kami. Taapay kano anagdakkel ti singsingirin nyo nga abang da. Idinto tada kami kat basit laang. Ay na, talaga mo't adakdakkel ti abang da. Tanalawlaw ang amang ti kwarto nga ab-abangan da. Idulin mo kitin, balasang ko. Alaan yun, Nana. Basit matlatin na yun ko. Kwartayo mat. Ha? Sigurado ka? Wan, Nana. Ala ket agyamanak nga rod. Naimbag man, tana regular kagaya man iti pagadala na pangisursuruhan balasang ko. Wan, Nana. Ngunay dayta na pa nagpagwapong pare. Itay ka pa'y laas sumanagaysay. Ha? Amom, makadlawakan ka. Anya manin. Sika talaga. Manipod ang denobyam. Kanayon ang tipagwapom. Uy, inspirado ka niya. Agtal na ka man. Rugyan nak manin ha. Intaman langan. Bisin mo la dayta. Us! Mapantang arudan. Anyamat din na ngayatam itinobyom, friend. Umuna, nasingpat kan na anos. May katwa, man nakaawat. Kan may katlo, syempre, pogi. Talaga lang, ha? Nabayag ka din na nakadkadwam mo ano nakuykuyog mo dahi siya alalaki? Wan, agad-adalak pa'y laang idi. Napingatan nga agar-aram kanya. Katno apay anak ko nakaman nakaawat, naanos anaguray. Sigurado ka anasingpat dahi jay? Amangan mo't no italaang. Tado ti kakasta lalaki itan, friend. Ti amom nasingpat. Ngam singpat kita blagayam. Ngam inton na aladan ti kay kayat da. Amangan no agbaliw dan. Saan mat siguro, friend? Madlaw mat anasingpat ni Janus. Kat inyam amuna kan kadagiti dadakkel na. Saan pa'y? Kan uray no ibaga na dayta, manjak pa'y mat Ha? Sa anak pa'y anak kasagana, friend. Pare, na-research kon iti FB tinubyam. Talaga kayang anapintas ka. Oh, Kat. Nag-friend request ka ko man ha. Mabayinak sa? Pagbainam ko ma. Kat agbalinton ako marim da jay. Anya? Siyempre, ay kumpare ta. Pare, tinawag ta. Iso ang mare. Kulam tumutin ni tinobya ka. Ha? Ayaw na niya. Janus, awan ka di tikabsat na balasang. Sika talaga. Igaraw mo man ang tikinasutil mo. Ang mga noad da kaingas na kabsat no. Awan, agmay-may sa lang ni Virgie. Jay gayim na. Agam jak pa mat nakit-kita ti kanayon ng istoryahan kanyak agayim na. Gayom? May mayat no kabsat na. Ta sigurado anapintas mat lang. Awan nga rot kabsat na. Ngayam bayam. Tajay to gayim na tiyak mamukan ka. Napintas nga tamat akas kan ko ano. Diyak mo ha. Ang mamuam to pare. Diyak pa yung amin nakit-kita iti personal. Papanantahan? Agpasya tayo di balay. Anya? Ala, saan? Sa anak pa'y aredihan. Di kagdanag. Awan da giti dadakkel ko ita iji balay. Nagbakasyon da iji probinsya. Ha?
Ipasyar kay di balay. Tapno makitam ti balay mi. Sika, kaputad dalugan nun. Tila pangip-ipanam kanya ako na. Kaya't ka lang nga ipasyar di balay. Mabiit ta lang. Dito iti balay mi, Virgie. Dito'y gayam. Naimbag kayo pa'y tadabalayo. Ngamda kami nga'y. Agab-abang kami lang. Basit lang ti balay mi. Sana balin tinapatag at dapag na edan nyo. Asaan kayo nga agab-abang? Uwan matkit niya. Nanginangag pa ti abang itan dito'y syudad. Adu nga minan dagiti umagnaed dito'y. Nang runa, dagiti estudyante. Coffee? Tea? Or juice? Anyat kahit mo? Orean niya. Sa anak napili iti mainom. Arak? Kahit mo? Anya? Sika Sa anak nga inom iti arak kanya. Joke lang. Agam no kahit mo? Adam mo tarid wine. Saan? Okay nga rod. Mabit lang Tagtimplak iti inuman ta juice. Agawid ako nan. Madamdaman ton, Han. Itulod ka ton. I love you, Virgie. Janos, inarakop nakmatan. Sorry, Han. Ngamdya akong magawidan tiriknak. Janos. Ay, etan ka, Virgie. Saan, Janos? Ah, Sorry. Ngamjak kaya't amailawan ta. Sapay kumata saan aday tati pangguraam kanyak, Janos. okay. Lading itak. Ngam nagpailuyo sak itiriknak. Flavia, nakitam di nakitak. Anya man ang tinakita malaklakayan. At damot nakakutsay anang itulod ni Berje aburderta. Kat anya kumaita. Umampang samutan da di aburderta. At damat kun ditulod kuanan kat nakakutsipay. Agtal na ka. Inton kwan mangagda ka. Nubyo na nga tanday jay. Asawain dan samutan ni Berje. Bak nang nga tadya mga asawa. Barupay nga taday jay. Amangan no damo asawa na. Amangan no kabit lang mo ni Berje. Ay, nakado ka manen ako nakato. Naa. Day takot nga min, ti paglaingam. No da makitam, tila pagturturungan ti panunot mo. Advance unay nga min, ti panunot mo kat. Sapay pasig a negatibo dagiti ibagpagam. Kahit basul ayat agdamag. Agdamdamag aklang may. Ay na, saan ka nga agdamdamag? Agpugpugto ka. Ik-ikam iti dakas akay papanan dagiti amin a makitam. Nang rona no may papan ka dagiti babalasang aborderta. Kauri si kamag. Nagsasaw ka. Kaslawan ti pakababalawam. Ha? Apay na saya at ayamit teraramidam. No may papanan ka dagijay ababae. Agpudot kan. Espesyal nga min dagijay ababae kinkakait. Saan mo akap kapin ano dagijay? Ipakat mo manan ti kinaman naging bubukod mo, Kato. Na. Kakaasyak dagijay ababalasang. Tamaasyanak iti kasasaad da. Awan ti kabagyan da ditoy. Kasla di mo amo ti pakasaritaan ti biyag da mo. Rumorak. Papadamanan. Indak agpangay. Di ka manan agbartag, Kato, Dipindi Ay, unay lakit din day tang asawak. No kaano alimbakay, isumot ti panagbalin na nga Saan mo't asigod akas tiyay? Ay, sakit ti ulo. Hello, Virgie. Hello, Ivy, friend. Ayan mon, Rabin, di ka kadipay agawid. Ay, sorry. Jackmot na i-text nga agpayson. Ada gayam dito internet shop. Ada research ko dito Ha? Kasta aya. Sige, anyang oras nga agawid ka. Rabin to siguro, friend. Past 9 siguro. Mabisinan ka ditan, friend. Saan? Nagmerienda kita Okay nga Rod. Rumor kami ita kini Janos. Makilugan kanton nga agawid. Apag iso amalpas kanto matan. Okay. Ag-text sakto nga ron manalpasa kon. Oh, Antoy, Han. Ni, apay da ito Nangitik out akon para itigayam mo. Anya, agyaman na ka. Kasi mo di gayam mo. Anya, mapantan?
Janos, na-text ko matan tigayam ko. Dagasan ta iti internet shop nga ayan na. Ay, agyaman nak. Na-save ti pagtaksik nga agawid. Ivy, friend. Aywan, isa ni Janos. Han, ni Ivy. Tipat-pat ka ko na yagayam ko. Hi. Hello, bayaw. Ah? Bayaw? Wana, takas lakabsat ko ni Virgie. Iso bayaw ko nakon kan ka. Anyan. Narabak gayam to'y gayam mo, ahan. Ay na, iruwam mo ti bagim dito'y gayam ko. Tatalaga akasta na. Good morning, pare. Oh, kastamet, pare. Ayun gayam, pare. Sapsapulin na kanibus ito'y. At dun sa ibaganakan ka. Kasta? Mapankanton iti opisina na. Uwan, pare. Apag iso. Ado, ti papirma ka ni boss ita. Ayun, pare. Nakitak di inyapload mo. Asino di may sa akadwayo a babae? Ni Ivy. Ti gayam tinubiak da jay, pare. Ha? Iso ka di dayjay ti bagbagam a best friend ni Virgin. Uwan. Kinapudno na. Idilakal man anaam-amok iti personal ni Ivy. Nagpintas matgayam, pare. Agpadadaan na pintas iti nobyang. Pare, mabaling. Ti? Ti agpapansing, ijay gayam ti nobyang. Yung amunak man mat. Loko. Timing mo ta. Saan kami pa'y unay a close? Bayam. Tano makasiningad kon. Isunton ti panangyam amoken ka. Tano ita. Ay sos, mabahinak pa'y mo ta. Iso a timing. Friend, bilibak mo tititipom iti may sa alalaki ah. Oh, apay ka di manen, Ivy. Mabalinan. Ti? Ni Janos ah. Mabalinan aparakan ka, friend. Pasadun. Anya? Pogi lang arudan. Matchupay. Madlaw nga agjijim ni Janos. Sexy body nga minkat. Wan, mamindwa ka no amapan ijay Jim ni Janos. Kan siyempre, gid-gid tanan iti diet. Isumot lagayam ah. Ay, isumot la saan nga agsidaunay iti karne. Natang titinira na. One friend, talaga a vegetarian ni Janos. Mayat nga rod. Manmano ti lalaki akas na, friend. Day tangarot tinadlaw ko kini Janos, Ivy. Disiplinado iti bagina. Mapili laang dagiti ipapauneg na. Health conscious nga rod. Ano kasta? Imbagamon, friend. No kasta. Puno nga adan nobyo, jagayo mo, Ivy. Wala na. Ay napasensya kan balasang ko, tila pakibibiyang akmatan. Ang concern naklaang ngamin kada kayo. Ta saan kayo nasabsabali kanyak? Taga-ano nga, iday di anobyo na balasang ko. Pada nakadimot lang agisursuro tinobyo na. Saan na? Pribado akumpanya tayan na. Sa bagay, nahustuan matan iti edad. Agpada kayo ang nahustuan iti tawan. Agad-adal ka pa'y laang mga balasang ko. Wen nga rod na. Masapul ang makaturpo sa kiti panagadal ko. Ipasdak mo kit diti agadal. Tuladom di gayam mo. Asala na kinobyon, idinakalpasan iti panagadal na. Kun, nakastrakan iti trabaho na. Wen na. Day tangarod ti pagbili bakit igayam ko. Takinapudno na. Nabayag ang nagaram day di alalaki kan kwa na. Agad-adal pa'y laidi na. Itala nga inaklon na. Wen na. Naanos mat nga ron day di alalaki balasan ko. Wen nga rod. Barang di nantulok kung ti gayam ko Amom, da kayo iti gayam mo ti mapampanunot ko no daduma. Ha? Apay na. Kasanun tungatan no makiasawa kayon ton nga agpadpada. Kapilitan nga agsina kayon ton. Ay, sapay ko maata din tumapasamak day tanana.
Ngam posible ang mapasamak ti kasta, Ivy. Malaksid nagbakbakat kayo abalasang ijay gayam mo. Nana, Siyempre, no makiasawa kanton, yawid na kan ti mga asawa kan ka. Kastamot kin ni Virgie. jak amo ti sungbat ko iti dayta, Nana. Basta ti amok, saan kami nga agsina iti gayam ko? Hello, Han. Oh, hello, honey. Umayak dita ita. Ada ginatang ko apang rabyan tayo. Saan ka nga gluto? Ha? O sige, sikat ni makaam mo. Han. Oh, apay? Anya nga oras nga umay ka? Ita na. Honey, favor, please. Oh, atay pagatang mo? Awan. Dagasam la kuman ni Ivy iti pagadalan da. Dismissal na ngamin ita nga orasan. Kastaya. Sige, awagan mo rudhan. Ibagam taurayan na iti pagadalan da. Okay, Han. Agyaman ha. Urayak ka no dito ni Janus, kung natigayam ko. Umay ka, Ivy. Ay, Deji gayaman. Wen Janus! Naibagan ni Virgia kastoy nga oras ti dismissal mo. Wen, ala, nakababainan. Sinukunak pa yan. Wen, tamapanak mo't lang amin iti boarding house yo. At da ginatang ko apang rabyan tayo. Nagitik out ang iti restaurant. Agsasango tayo nga ag-dinner. Ha? Ne? Apa yan, Janus? Agloko mo tilugan ko, Ivy. Ha? Adagayam auto shop dita. Ay, naimbaglakit din. Ta dito iti nakadadailan to ilugan ko. Pasensya ka na, Ivy, Mabit lang. Mapanak bit dita talyer. Mangkita, no adda maayabak amang repair iti lugan ko. Ay na, pasensya ka na, Ivy. Napasubo ka na nagnag na. Nairanamot na nagpalya ti lugan. Bad trip na dya lugan. Okay lang. Anya nga rod. Amang ano kayat nanti masukatan. Kumangarod, hanggang mawan pa yung budget. Dito yun ti pagurayan tayo ti taxi. Okay, Janus. Ay! Tibag ko! Tiyawanan ba yun ang manipdot? Uray na, dito! Hoy! Janus! Maganad ka! Adto yung tibag no, Ivy. No, kasta. Nakamatam day jaman nipdot. Kapag isungat na nakita ka, pulis. Iso nagpatulong nga kadakwada. Ay na, makapadanag mat. Di mo la kuman kinang kamat itay. Nakabutbuteng. Amang ano si kapay ti may sagmak. Agro ang dagi at tao. No dita ikan ida iti pagnakmanda. Kanayunan dan. Iso arumbang lang tinaramit ko. Pare, papanan nyo. Ay. Apay, magmag na kayo. Nasayata nakita na ka, Jade. Ay, magdadahal nga tilugan ko. Tas na ayo. Ano, lumugan kayo. Naitulog kayo. Papanan nyo ayo. Ay, ijay man boarding house da Ivy, Jade. Sige. Umay kayo nga ro dun. Virgiani, ada kadwa mi asimang pat. Katrabahwak ni Jade. Hello, Virgie. Hello. Agyaman tenlugan mo dagito'y dua. Awan anya mo na. Napintas gayam talaga tinobya ti gayam ko. Ha? Kastamat tantoy gayam mo ani Evie. Agpada kayo pintas. Thank you. Ala, agsasango tayo namang rabi. Sanin bro. Agawidak man tan. Tadaw pa'y aramidak iya balay. Agyaman aklangan. Hello, Ivy. Ayan mon. Maluman, friend. Friend, awan pagluganak nga agawid. Mabalin ka di adagasnak manan ni Janus. Idagasnak ni ta boarding house ta. O sige, mabiit lang ang tawagak tinobyo. Rabiin, awan pa'y lang ang dagiti doon. Ay, makapadanag mat dagiti ado. No muna katjak makontak dagiti cellphone da. Amangan kit din no nakasalaw damanan iti managdakdakas. Kat
Ay na, sapay la kumatasaan ako. Adda nagsardeng alugan iti batong. Isuda siguron dagita. Ivy, apay anarabyan ka. Ayan ni Janos. Kwa, ay, nagtaksi ako na nagawid. Nadadaol man ng tilugan na. Anya? Nagbati ni Jano si Auto Shop. Bambantayan na tilugan na matartarimaan, friend. Ha? Ay na, naimbag man, taad dapay lang open a shop iti kasto yung oras. Kwa, 24 hours samot na dyan shop. Sige, tagsukatak biit, friend. Ituloy mo di maturog. Kinapudno na sa anak pa'y ang naturog. Inururay ka. Kasta ka di. Ay, pasensya kan, friend, Ay, naturog ako malatan, Ay, kasano ang makaturog ak no, agdanda nagakmat, Ivy. Di kay makontakin ni Janos. Ay, sorry, friend. Na-empty battery nga min ti cellphone ko. Kat ni Janos, talaga ka di anak ka off ti cellphone na? Tsaka mo, ngam kasla na ibaga na empty battery matlaang. Kasta ka di. Ala, maturog tan, friend. Sige, ang mangan ka pa'y Ay, sanan, nabsugak. Nagmerienda ak ngamin itay iti pagadalan. Hello, Janos. Hello, Virgiani. Adaw ti minus Sabado. Kadwak dagi ti katrabahwak. Itreat da kami ti akin ko kay ti kumpanya. Sumurot ka? Ay, kwa. Adamot na ira na a seminar ko iti day tangaal daw, honey. Kasta ka di? Pasensya ka na niya. Okay nga rod. Maawatak. Amok ang maawatan na, honey. Wen. Sige nga rod. Taituloy ko kay Tararamidat. Bye! Bye, honey. Di kasano itan, pare. No saan asumurot ni Virgie. Sigurado nga rod asaan mat ang makasurot ni Ivy iti outing. Mabalin, pare. Anyat kayat masawan. Di, awisan ni Ivy. Awan mo't klase ni Ivy iti Sabado. Mabainak sa, pare. Bayang, siyak ti mangibaga. Awisak para kan ka. Sige man nga rod, pare. Barang igay ton, ti pangaklunan na kanya. No aklunin nak ni Ivy. Agblong atak, pare. Anya? Wen, pare. Agpadan anapintas dagiti nobya tano ka. Alala, di ka pa lamang namnama. Tanasak sakit ti mapaay, pare. Laglagi pa, agar-aram ka pa ilagan kwa na. No bilang tawang gasat mo kan kwa na. Masapol nga klunam da ita. Bagbagam tuman dagijay dua babaya border mo bakit. Apay manan ayala kay. Paritan man ida ngagpastra kiti lalaki dito compound ta. Kat, apay aya. Anya ko matipakibiangan ta iti dayta. Kat agbaybayad damat iti abang da. Sa nga ili da nga road, di da kat pastra kanan. Iparit mo nga raud. Idi damaw, nagululi makaalang. Pinalabas ka ti kanayon nga isa sarong karje nubyo ni Berje ditaw. Ngumita, ay, dua damot tayo. Pati ni Ivy, adamot tumboy, akaayan ayat nan. Agar-aram pa'y laday jaykin ni Ivy. Saan nakanupay ang nobyo kunana? Wow, imposible Kananya ko matipakibiangam kadakwada aya. Kan maysa, adamat nakamdan. Amudan tinasaya at kan saan. Patsyak asaan ang mailaw ang dagiti border ta. Di ka kadimadan akan lakay. Sana dahi tati pampanunutak. Di uray man kaagsikog da balasang, awang pakibiyang kadakwada. Basta jak kaya tadi iti pagaramidan da iti kalukwan, tamalas ti kasta. Malasin da kato'y balayain. Ahaw, jak mo ipalubos Ijirwar, ti pagampangan da, saan aditaw. Unay matikas ta sa umon lakay. Nakasingsingpet da Virgican Ivy. Kasta ka ti bagbagamon. Kaya agpay sumot ti bagbagak. Ay basta ibagam to timbagak. Nusanda nga agtungpal iti kayat kaw. Nasaysaya at apumanaw dalangay. At to'y ba, Jade? Agsyat ka?
Thank you, bro. Ano ba ni mainuman? Ah, Nabarta ka ni Jade Janos. Di mo ikan iti inuman na. kabalan na lang ta. Saan ka ni Jade? Kabalan pa eh. Talaga mo. Kabala. Sige. Bukang pa yung tibaso, pre. Ala, uray lag kidaman iti nakaro abartak na. Kabalan na lang ta. Ang jingle. Kuyugan kan, tani. Di mo kabalan ti magnasiksi ka. Kabala, pre. Ops! Oo, anyan ay. Natumbakan. Nakaturo ka na dagos. Wait nga ron. Ipaidak pa lang dito at idog at ugaw dito cottage. Op. Talaga ka di asan tayo pa yung agawid? Saan? Nabartak ti driver. Masapa tayo kanon no bigat nga biyahe. Anya? Umiyan tayo dito resort. Alag pa ti cellphone ni Jade. Tama nga numaragrag na. Hello, Ivy. Ayan yun, friend. Friend, saan kami ang makaawid? Masapa kami kano inton bigat, tanabartak ti driver, nakaturugan. Anya. Kat, pagturugan yung arudan. Ada cottage sa pagturugan mi dito'y friend. Ah? Kasta ka di? Kat, ni Janos. Okay mo't ni Janos? Ibagam ta saan unay nga aginom, ha? One friend. O sige nga rudan, friend. Agan-anad kayo dito, ha? Bye. Ay na, si makit man ti sikat ko ang naglaba. Ay na, ay nagrigat ka ti bumakutan ay ane, tinsamat lugan ti nobyo ni Virgie day jay nagsartan iti batog. Ne, iso ngagpaiso, tay nobyo ni Virgie day chay. Apay may, katrimwar matan ni Virgie anapan nagtrabaho. Hindi na nga taam mo, anapanan nagtrabaho ni Virgie. Ay, sabagay, adamat kit din ni Ivy ang madanon na dita. Agsangsangit ka, Ivy. Aping agsangsangit ka, nakaarakop ka niya, friend. Awan, friend. Malagip mo man yung tinapalabasan niya. Friend. Ala, maturog ka kitin. Rabiin. Maturog tan, Ivy. Di ka agsangsangit. Tama iluyo sakla. Hello, bro! Ikasaguno ni Ivy. Tayin-tay mga nitirwar. Anyo? Masadutak ko marumorita, bro. Anya? Ay sus, di ka sadot-sadot. No kaya't magunod ti ayat ni Ivy. Di nakmat lang amin aklunan, pre. Kit aganos ka, di ka maupupay. Di ka maumuma, pare. At daki di nga ipakitan ti kinaanos mo nga agaram. Tapno aklunan na kan. Dagasanta, tasyak ti makamugan ka. Tulungan ka ni Ivy. Sige nga, Rod, bro. Pasensya ka na. Kadagito'y laang matkit di abulan abisi at. Wen, di ka madalagan, Virgie. Maawatak matkat. Oh, Kat. Kumusta ang dagita doon? Dahito eh. Nakaragragsak na nga ko'y kuyog. Umapalak nga ron. Ngayon, okay lang. Janos. Sige adapay papanan mi. Bye. Bye, honey. Ay, mababain ako ni itinopyo. Tunggal awisan nak arumon. Mairanamot nga daramida. Ngam sa nabali. Itala ang abulan da ito'y. Inton sumaruno, masangok ton. Apag isuntumot ton ang makaturpos ni Ivy, iti panagadal na. Makaturog ako. Ha? Indumog ng Janos. Talaga ka di akasta ni Jade tunggal mabartak. Maturog adagusan. Wen, nalaka matamtaman ni Jade. Saan nakas kanya? At adumot nga amang ti ininom ng amsik ha. Saan mo't Ay, mabit lang Bayad akong tibil tayo. Tarumwar tayo dito club. Best wishes, Ivy.
Ivy, my friend. Thank you, Virgie, my friend. Congratulations, Ivy. Thank you, Jade. Congratulations, Ivy. Agyaman nak Janos. Ala, celebraran tayo ti panagturpos mo. It all you can, ha? Siyak ti tayo ita. Agyaman nak manen Janos, ha? Nakasaysaya at kayo amin kanyak. Agyaman nak iti ado a sakripisyo yo. Oh, rugyan tayo nga rodon ti mangan, ha? Okay. Excuse me. Ivy! Anyat mapaspasamak iti gayam ko. Amang ano din na magustuhan ti taraon. Tinasayat, surutan Virgie. Ingka alalayan. Ivy, mabalin ka di. Ibagam ti pagsangsangitan. Itay ka pa'y aso manangit. Ngam di mo mat ibaga ti parikot mo. Rabiin, maturog tanton. Ngam di ka pa'y lagsao. Please, di na kumamat pagdanagan. Virgie, friend. Pagkawanan na kuma. Dagkal ti basol ko kan ka. Ha? Anyat kaya't masawan? Masiko ka. Anya? Sino ti amat isikog mo? Kat lakyan matyagar aram kan ka. Agsao ka, Ivy. Sino ti amat isikog mo kunak? Ni Janos, friend. Anya? Pagkawanan na kuma. Nailaw anak. Nagbasulakan ka, friend. Virgie! Virgie, pakawanan na ko, ma. Naglakatagkid daw iti pamakawan. Ngam narigat ti basta mamakawan latan Janos. Nang runa no tinagtalkam at tao ti mang traitor kan ka. Apay ang naaramid mo ti kastoy kanyak. Nanaumakan kanyak. Apay at tipay mismo agayim ko tinangisukatam kanyak, Janos. Apay! Aklunak. Nagbasulak. Ngam sa pala kong matamawatan nak. Nagsapulak iti nang ibaw ingak iti riknak. Kabayatan ti kaawan mo iti danak. Saan nga umdas na itarason, Janos? No talaga ngay ayatan na. Naawatan na. Tauray sang paminsan lang ti panagkuyog ta. Inayat ka iti husto. Ngamjak pulos ni namnama kabalan naggaya maliputan. Pakawanan nak. Ang awan intensyon ko amang pasakit kan ka. Jack yung gagara tinapasama. Jack kaya tinaramid ko. Imposible! Masikugan ni Ivy. Ngam kastapay laki rason mo. Kalukwan day ta. Agsasango tayo kada Ivy. Kat agpili ka kada kami. No asino ti ikalaisam. Itata nakasangon kada ta ni Ivy. Agpili ka, Janos. No asino ti ayatan. Ti ikalaisam kada kami kin Ivy. Agsao ka. Asino kada kami kin ni Ivy. Siya kwan no iso. Sorry, Ivy. Ngampilyak ni Virgie. Tayo so ti ayayatak. Sikat ipilyak, Virgie. Okay. Tulagan tangarudan ti kalaysata, Janos. Ni Virgie tinubya. Ngam ni Ivy ti masikaw. Nukasta. Pinagrigpon na idadwa. Ay, ha, nasikap mo day di alalaki, nukasta. Agasem day tangay. Ngam, gunggunada, tagaratigit da ngamin. Ala huston, kas kaman latukak anadan umanen. Makarengreng kamanen alaklakayan. Tila ibagbakam. Naitib ko lang aruden jay tao. Kas tapay ti ibagam.
Agtal na ka, tamangan numangagda ka. Agpaisumot ah. Ha, day tangamit ka tibagbagak iday. Nakakotsilaan. Ngem kasla dagraraman na kinubyaw. Ay, hoy! Shh, shh. Ay, bastos day di abak-bakitan. Kasarsaritak pailaang ngem pinanawan na kidain. Umakara kiti pag naedan, Virgie. Mag-asawa kan iti mabiit. Agdan na kayuntun ka ni Janos. Saan ka pumanaw? Agtalinaad ka lang dito'y. Apay, masakitan ka iti aramida. Tipan nakikalaysak ken ni Janos. Kwa, Makitam ti buong ati amin ita, Ivy. Siguro, nang namnama ka asi katipilian ni Janos. Tamasikog kan. Ngam saan? Siyak pailaang ti pinili na. Mangipanagnak at ibagim laang ti kinayat na kan ka. Iso adi mo rubeng nga ayatan ti kaskan kwa na. Tama na nga lilaw tumatlang. O anya, ay ayatam ka di pailaang ni Janos. Pagtatak ko ng pailaang. saanan, Virgie? Naupayakan kwanan. Rumbeng laang maupay ka. Maagkalauna yan kan ayat. No pagtatak ko ng pailaang tikas kan kwa na. Awan ang painday siya alalaki. Umadanin ti kasariyo kan ni Janos. Wan, intun umay alawasan. Kat agsagana ka, taaddan to papananta. Sa dino, Virgie. Jonas! Agyaman tadda ka, Jade. Kunaklan o di mon patganti awis ko. Diyak kumakayat ti dumaray iti kasarno. Taklunag, aging gaitang. Nasakit pa'y latinakam ko iti inaramid mo. Ngam pilitak timang pakawan kang ka, bro. Pasensya ka na. Nailaw anak lang amin. Sorry talaga. Di tapay la panunutan ti may paman iti daytang. Awan ka di pa'y ni Virgie. Anyat orasan, aldawan na. Awan pa yung rod. Itay pa yung orayan mi. Anyan. Awaga mo na ati cellphone na. Naka-off mo ti cellphone na pare. Diyak makontak. Anya? Tinasayang at. Pasukon mo langan iti boarding house na. Sige. Siyak lang ang timang sukon itinobyak pare. Papananta, Virgie. Agbakasyon ta iti probinsya danana Flavia. Anya, ngam kasariyo itan ka ni Janos. Agkasarlaang nga is-iso. Kasjay tirumbang iti manangan lilaw. Saan ang mapagtalkan? Ken narukop iti babae. No kasta, saan apod no ang makikalay sa kakan kwa na? Iti anya agapo. Kita man tinaramid na. Pinagrigpon na ta. Sa kalpasan anasikugan na ka. Ngam siyak ti pinili na. Nga imbes kumaasi ka, tamasikog kakat nga rodan. Sa kalpasan na, di pa'y nakisarita apulos kan ka. Di man la nagkidaw mat iti pamakawan kan ka. Pudno dayta, Virgie. Manipod iti naudya pa nagsasango tayo. Di na kun kinasarita apulos. Nga uray iti text wano awag lakuma. Day tangarot ka. No kasta, napakawan na ko na, friend. Anya pingay. Kaslakabsat kan ko nakmanan. Sikat ad-ad na apilyak. Ngam jay manangan lilaw alalaki. Agyaman na, friend. Ni Janos ti umawawag. Hello? Hello, Virgie. Imbabay nak. Apay akastoy tinaramid mo. Mangilawlawan ka. Ladingitak, Janos. Ngem kayat ko lang nga iparik na ti saam nga imparik nam kada kami iti gayam ko. Sorry. Ngem saan kan nga ay ayatan. Anya, di kag sawi ti kasta. Tamabalin ka nga idarom itikas dyan nga inaramid mo. Sige
Padasam, Janos. Amangan no kayat mo mati maidarom. Ha? Ha? Pagparangan mi aginundawayam tigayim ko. Laglagi pam. Addan ebidensya, Janos. Masikugan ni Ivy. Isuad di ka agsig sigurado. Anya. Sige, tadapay aramidak. Bye. Ala, agtudon. Dagiti salapay mi kini Virgie matudwanan. Anay ko. Tipatong ko. Ay na. Naigaliskan balasan ko. Ay, sus! Umay ka. Tulungan ka, tumakder. Anay ko. Diyak magatagder na. Nagsagit tipatong ko. Ay, sus! Mabiit lang nga ron ta mga yabak iti kadwak amang bagkat ka. Itaray da ka lang ni di ospital tani. Masikog ka. Napukaw ti sikog mo, friend. Kasi ba't anak ko? Wan, rumbang laakasyam ti anak mo. Tawan basol na. Nga oray pinagtalikod ang ti ama na. Virgie. Ala, awatin ta tinagbanagan ti anak mo, Ivy. Anya ngay, saan mo mat ngayong gagara? Ay, panunutom latan analapit. Saan aparakan ka ti ubi? Agyaman ako, nay, friend. Itilikodan tinaramid ko. Ada kalatamang baybayabay kanyak. Di nagbaybayan. Mabalin ka di mat nga ramidag ti kasta. Saan to, Apolos? Talaga nagsayaat ka unay agayam. Kan agyaman ak matitipan ang pakawan mo iti nagbasulak. No sa bali laeng, nalabit, linaksid ako nagayam. Asino ako maasaan ang mamakawan? No maminsan, talaga narigat ti mamakawan. Nga manya ngay, ket tao tayo laeng mat ang makaaramid iti basol. No ti Diyos tupay ket mamakawan, datayon tulakit din. Wan friend, kat iti amin a panagbidot, at dalat ta adal a mapidot. Kat agserbi nga adal kanyak day dyan na pagtang iti biyag ko. Wana Efi, kat manipod ita. Lipatan tan tinapasamak iti kalabas. Kat mga baruanan tamanan. Agpapiksa ka adagos, friend. Taasi kaswam ti panag-review para iti board exam. Wan friend, promise, ikagumaak ti maadan adagos iti trabaho. Kat agyaman akmanan. Patpatgan ka unay agayam. Patpatgan ka mat, Ivy. Biyag ti tao. Ala, sumraktan, Josie. Dito iti boarding house ko. Dito'y gayam. Pasensya ka na. Saan analawa? Kan adda amin dito eh. Paglutuan, lababo, CR kan pagturugan. Talaga akas na, tanangin na ti abang dito'y syudad. Mayat kit di dito yan tabukod mo amin. Wal nga rod, kan nagmaymay sa akmat. Talaga ka di nga awan pa asawam, Mike. Ang mga no ilimlimod mo lang ti kaadat asawam. Baruak pa, Josie. Inaram ka nga rod, aya, no adda nasawa. Sika, ti kaunaan a GF ko. Ha? Aday di inaram ko, di nakmat inaklon. Sika laang tinangaklon kanyak. Isong agyaman ako na ikan ka, Josie. Kastoy gayam tirik na ti adda mga ayat. Nakaragragsak. Anyang ay taramidag dito eh. Awan agtalinad ka lang nito'y boarding house ko. Panawan kay tagsapa no mapanak ag trabaho. Sangputan kan tumanan iti malam. Alang nga rod, si kati makaam mo, Mike. Ang asikaswantan to ti panagkasar ta, Josie. Takayat kan nga ikalaysa. Urisan abong ga kasar. Basta agbalin aligal ti panagdanata.
Di mo pa ila panunutan dayt na. Dumtang tulat ta dayt na. Saan pa nga ita? Agurnong kapay. Adamat insagpet mo a babae, Mike Barok. Asino day jay? No biham? Uy na Marta. Pasensya no jak na ipakada. Tanarabyan kami na simang pati di kalman. Kat agnaudan di tadagus mo? Uy na. Oray na yun taabang ko ano ko Tadamatin kadwak ngagnad iti boarding house ko. Ay, saan? Jakag panayon. No mano ti abang mo, isulatan. Tamok matirigat mo agtrab-trabaho, Barok. Agyaman na nga rod ano kasta nana. Kat, agtrab-trabaho ka di tinobyam. Anya trabaho na ngay. Awan pa'y trabaho na nana. Iso nga agtalinad pa iti boarding house ko. Malakat na. Naimbagla para luto iti kanam kan para laba iti kawas mo. Umay kamanganan, Mike. Di kan rumor amapan mangan, tainlakam ka iti balon ko. Saanan madam? Kababain? Anya ka kadi. Umay kakit din, tainlakam ka kunakmat. Kasla di ka payla na iruam kanyak. Makabulan mo nga agpapaay dito'y groceria. Nga mabayin ka payla. Madam. Alan, umay kan. Isupay agatangam ti kanam. Mike, di mat. Awan pa'y nobyam. Adan, madam. Nabit kami pa anagayan ayat. Anya, kunam, di ka pa'y makinobya. Kunam, awan pa'y iti panunot mo ti mga sawa. Ulbud ka magkayam, Mike. Biglaan mo't nga rod ti kadant nobyak, ma'am. Ay, ala, agawaam nga rod dita. Ay. Isimpamon dagiti nanganan ta, tagtrabaho kan. May amon day ta palpa-palpa. Agtrabaho kan, ta sayang ti oras. Oh, Napaya kaslag pupudot kayo, mama. dayjay a Mike, pagpungpungtutan na. Ha? Apay ni Mike, mama? Basta, adaging ginad na nga gunggunay, makapasuron. Kat ibagayo kinkwana, Ibagbagak mo't ngam awan dengdenggan na, makapasuron. No di na kay denggen, di sukatan yon. Mga ala kayon iti sabali at trabahador yun, yung grocery. Narigat ti agsapol iti trabahador. Ano saklatan ni Mike nga uray at daging ginad na? Kasuron ko lang no daduma, tawan mataktak diran na asaunan o kwa. Ha? Apay aya mama. Awan, baybay amon day jay. Ma-stress laeng amang istorya. Iso abay abon. Madili ti sweldom ita, Mike. Tani, jakpay naka-withdraw iti ipasweldokan ka. Ha? Sapay Judy itan ti abang ko, madam. Kan naibusin ti abastumi ti nobyak. Apay ngamin asikalatan tinamnamaan na amang ipaay kadagita. No talaga mo lang ay ayatid na ka jay nobyam. Tulungan na ka. Agtrabaho mo ta. Apay, agsin senyorita lang ijay boarding house mo. Awan pa yung amin nastrikan na trabaho, madam. Ay namaik, praktikalan ti panagbiag ita. Pagananom ti babae, no di na ka matulungan. Ti kitaam iti may sa babae, katay matulungan na ka. Madam? Sa bagay, saan kayo pa yan nagkasar? Ado pa iti gundaway mo nga agpanunot, Mike. Kita man jay kumarek nga inasawa ti ubing nga adayong amiso. Kat nagmayatan ti biyag jay lalaki. Ha? Wan, pudno. Bakbakit nga amang jay kumarek ngam di asawa na. Ang nalaing jay lalaki. Inusar na ti panunot na. Saan na jay puso na ti sinurot na. Jay panunot na. Iso asika, Mike. Di kag dardarasudos ang mga asawa. Oray man ubing kan napintas ti asawam no di nakamat matulungan. Kita tay babae amayaon na ka iti kinarigat iti panagbiag. Agpraktikal ka, Mike. Madam? Oray siyak mat no bilang adda ubing nga agarom kanyak, ay ikak iti napintas sa panagbiag na. No anya ti kukwak, kukwanan tumat. Igatangak iti lugan na,
Di oray ag senyoriton tulaang katawan problema kanya. Ha? Malagawid kan. Inton bigatan ti panagsweldom, Mike. Ha? Apa na kay ka, Josie? Madi ka diti bagbagim? Ay, wan nga rod, Mike. Awan gaganay gayak. Aglaladutak. Kan makabakbak warak. Anya? Ne, apa yun nga eh? Wano, masikog kan. Ha? Ay, jak man amo. Jak nga minin nagbinulan idilas man. Tinasayaat, agpakita ka iti doktor. Amuan tano talaga ang masigog kan. Kuyungan ka. Kasanon ti trabaho. Jak pala sumrek ah. Awagak tibus ko tagpakadaak. Sige, makamuka. Bye. Mama, rumara kon. Yan nakagtrabaho. Ah? Mama, apa na kami suot kayo? Madin sa daw yu ah. Masurunak. Basta aglangan latan no kayat na day siya, Mike. Ha? Iso ka DJ mawag, mama? Wan, kuyugan na kano jay ka-live-in na ama pa nagpa-check up. Madi kano ti bagbagina. Ay, day jay kat ababain ti un-unan nan. En sukat nan ti trabaho na iti day jay ababae. Mama, pagrebangan natin mang kuyog iti nobya na. Emergency nga rot. Iso nga awa-awatan nyo kumalatan. Masurunak, tapabigla-bigla mo't ngamin ti panagpakada na. Di na isakbay. Emergency nga rod, mama. Nagrigat lang arudan ti panagbiag na. Ngam na nga lapay la iti pakpakanan na. Ha? Sige, tagrubwatak matan. Talaga ang masikog kan, Josie. Wan nga rod. Jak kumapay kayat tagsikog. Ngamadamatan. Rumbang lang agragsak ka. Pagyamanan ta ti kaaddanton ti anak ta. Tabindisyon day ta. Wan ah. Nala, agawid ta nga rodan. Kan, anya ti kahit mo kanan. Anya ti pakapangpanganam. Ta dumagas ta. Awan mat. Makabagbak warak lata. Napaiti pa nagraman ko, Mike. Ngala, kasta talaga. Aganos kawan. Malampasam tumutlaang day ta. Sorry, madam. Naladawak basit. Tay nasikasok pa'y ngamin tinobyak. Kastala kanayonan, Mike. Manipod addan nobyam. Kanayon kan amala daw asumra. Pasaray aglangan kapayan. Aginaw ngamin tinobyak, ma'am. Kat medyo marigatan. Pasensya kayo lakuman. Narigat gayam ta aginaw. Ita, marik namon tirigat ti addasawa na. Nagdarasudos ka ngamin, Mike. Ah, Agpakalaing ka ngamin ang mga sawa. Katawan mo't pagkarit mo. Apay, adda pang biyag mo, iti agbalin nga anak mo. ikarigatak tagtrabaho para iti pamilyak, ma'am. Di mo ngamin us-usaran ti panunot mo, Mike. Nubak nang kumangamin ti pinilim. Oray bakit ditan basta bak nang mabiyag na ka nga oray di kag trabaho. Sana may satal daw, madam. Patsik adong tengtumet ti kanito apumintas ti biyag mi. Ay naawan latam mo kon, Mike. Imposible ang mapasamak data. Awan mo't nagadalam. Kasano ko bumaknang ka? Malaksid ano bak nang ti asawam? Mabalbalin pa'y. Lalaki timpas ngay mo, Josie. Nagtaan nga ubing. Wan nga ron. Ay, nagrigat at talaga ti aganak. Mandya kon, Mike. Ah, Ay, agimbaga ko man, takayat kon tagtrabaho. bantayam latan ti anak ta. Ta siya akong tagtrabaho. Diyak mo't itulok nga agbisin kayo iti danak, ha? Nagpasit ti sweldo. Pasaray madilipay. Iso ang masampol nga agtrabaho akmat. Asino nga rin timang bantay ti anak ta kayo nagtrabaho ka? Makaamuditan basta kayat ko tagtrabaho. Ganwan gayam. Agawid ta ni dya lugar nyo. Tatulagan tayon ti kasarta. Oray simple la akasar. Intunto, agor nung tapay. Kurang ti kwartata. Madiskitaran ti kwarta, Josie. Basta agawid tayo dya lugar nyo.
Tapno makapasyarak man mo ti jay. Kan mamamok lagi ti dadakkel mo. Wento, saan pa'y nga ita, Mike? Apay, asino jay kanayo nakasarita tinobyam no kas jay awan ka diti boarding house yo? Mike, kanayon mo ka di nga awagan? Ha? Saan mat nana? Sumanangit pa iti anak yun nukwa. Tadjay matla cellphone na tas asikaswanan. At da ka na yun kasarsarita na iti cellphone. Amang ano dagiti kakabagyan na, nana? Nga ta, pasensya kan Mike. Awan ko matikarba nga kamakibiyang kada kayo nga paliiwam jay nobyam. At da ngamin nangag ko idi makin innawag. Jakla kaya tagsao. Kaya't ko asi ka mismo ti makaduktal iti dayta. Ha? Jose, mabisin sa to anak ta. Ha? Awan mo ni Josie dito idami. Naparang nga tayo mismo. Jose! Adda ka dito si R? Awan mo ti sumungbat. Umay ka na nako ha. Orayon ta ni mamim. Isunan. Adda nariknak asim mardeng alugan idi parbangon. Gamjak amo no anya alugan. Idi kuan nangagkuan naglukat tigay tayo. Amangan no ni Josie day jarimwar. Anya. Oh, kasano nga taday ito yan? Sapay breastfeeding ta anak may. Awan gatas na. Napananan nga ay. Mala. Ingkabiit igatangan iti gatas ti anak mo. Kan gumatang kamutan iti battle na. Awawirak pa'y lang. Alaman nga ron, nana. Tani, kasimot ti anak may. Itay pa asumanangit. Diyak ngamin makontak ti cellphone ni Josie. Di nakrip-replyan. Naladaw ka manan. Kastala ka na yun ti aramid mo, Mike. Pasensya kayon, madam. Sinukatakpay ngamin ti anak ko. Sa akong to imbati iti landlady. Tawan mga awir. Apay, jay ina na ngay. Awanen, madam. Pinanawan da kamin. Anya, Diyak mo. Naapay pimanaw, madam. Awan mo't nagapaan mi. Basta kalat-lata na pimanaw. anya. Ay, naawan mga awir iti anak mo. Ikuyog mo ditoy. Tasyak ti mga awir. Ay, nakababain mo't, madam. Di ka agbabain ko naklangarutan. Awir kan ikakpay iti gatas na. Libre. Ha? Sigurado nga agpatangdan jay landlady nga agawawir. Isupay ti panangdan mo. Saan mo't kit dingag daw tawat iti tangdan, madam? Mabainak man. Iso nga ikaklata, ha? Isu nga rod ako nak. Siyaklatan ti mga awir. Alaam dito yan inton bikat, Mike. Atay ta, napaturog ko ti anak ko. Nakakaasimat to anak ko. Pinanawan ti inana. Sa dino at ati ayan na itan. Apay basta pinanawan na kami iti anak na. Anya tinagbasulak kan kwa na. Jose, agsubli ka kuman kada kami iti anak ta. Ikuyog mo ti anak mo amang sapol iti nobyam. Amangan numarigatan ka, Mike. Ibati mo ti ubing tao awirak. Alaman nga rodana. Sa anak pa'y ngamin na sigurado no masarakak ti balayda. Damok ngamin ti mapanidya lugar da. Nala, siya kun ti makaam mo iti anak mo, baro. Naimbag nga oras yung manong. Mabalintag damag. Anya day jay? Dito'y ka diti balayda, Josie. Dito'y ngamin ti intudo ti kaarubayo. Apay ti asawak. Ha? Asawa?
Lukas ta. Adda asawa ni Josie. Wen, kat adda no pati nga anak me. Anyat masapol mo kan kwa na? Kwa, kaya't ko kumama ka sa Rita. Adala damagag kan kwa na. Sika ka di tayo orayan na amang itulod, iti order na. Ha? Wen, manong. Ala, mabit lang nga rod dayabak. Jose! Honey! Antan to orayan. Honey! Anyan? Nagkasang matan na ito yan amuak. Nagsakit. Pakawanin nak, Mike, no nagilimudakan ka. Planok idin asinaan ti asawak. Ngam na konsensya. Diyak ka ba ulan na panawan dagiti upat nga anak ko. Kat, ti anak ta. Di ka kadimaas yan kan kuana. Pasensya kan, Mike. Ngam si kan ti pangital kak iti anak ta. Di mo kumabaybayan. Apa yan aramin mo ti kastoy, Josie? Apay. Ala, pumanaw kan. Tamangan numakadlaw ti asawak. Agawid kan, Mike. Kat maudi kumanday to'y apa nagkita ta. No kayatan nak, Mike. Siyak ti makaammo amang suporta iti anak mo. Ha? Madam? Amok, apakaibabaan ti daya ukod ay ito'y. Nga may mayatan numaamuam ti pudno am arikriknak. Agayatakan ka, idi pa ilaang. Ha? No kayatan nak, agkasartan. Kat agbalin ananam ay ti panagbiagyo iti anak mo iti sidong ko. Madam? Iti kasta sitwasyon mi itanak ko. Kasla kayat kun agamatan ti ididyayan ni madam. Hanggang... Saan? Tsak kayat makidan na akin ko na. Gapula ang iti kwarta. Tamang ano sa anak tumatlang agbalin ang naragsak. No paayak ni madam. Sigurado agura anak. Kit pagpupudutan nak tumanan. Iso na sa saya at lapumanaw ako ni Jai. Mang panunutak langan iti sa balya pamaspusan. Tapno makatigada kajak mabaybayan ti anak ko. Agawid aklangan ni Jai probinsyami. Balot! Chicharot! Gumatang kayo! Balut! Gumatang man! Ha? Mapigbig ko tayo, ha? Nanette! Si kakadinday ta! Ala! Oh. Si Gamot Gayam day Oh. ka, Mike! Oh. Ala! Asino day ta ubam nga ubing? Anak mo? Wan, Nanette. Awan ngamin mga awir. Iso nga iko'y kuyog ko ngagla ko. Ala, kasta aya. Apay, ayan tina na aya. Awanan. Nagsina kami, Nanette. At iduga sa laysayan. Ala, itugaw mo mampay nga ron. Aginanaka pa itane, aglinglingat kan. Pati ta anak mo, aglinglingutan. Alaman nga ron, Dani. Medyo adayo ti pinagnak. Mabit lang ha. Yalaan ka iti danom. No kasta. Agpada ta nga ron iti sitwasyon. Single dad ka. Single mamakmat. Ayan ngay mati ama ti anak mo. Nabayagan asininaak. Talino ko nakmat. Imbaga na abaro ngam saan matgayam. Anya? Kaslatyak naman na makitak man ti first love ko ida eskola ka. Ah? Ola ni daytoy. Tila malaglagip na. Saan man? Agpay sumata si ka ti first love ko, Nanette. Kanure si kamat. Saan? Sa bagay matkit di ah. Enton maminsan man kid di. Agkukuyog tayo kadagita anak ta. Tayin tayo agpasyar, Nanette. Ah? Ay kadun ah. Day talagayam. Nanette, kumusta nga iti bagbakan ka? At ka di matlanamnamakan ka?
Sigurado ka akayat naklata, Mike? Adan anak ko. Katadamot na anak ko ha. Agpada talaang Nanet. Mike, Nanet, ay-ayatan ka pa ilang aging gaita. I love you too, Mike. Agpada ta iti marikrig na. Agyaman hag. Pinaragsak na kitikas taunay Nanet. Parag ko nak. Data talaga tinaikari para ti tunggal maysa. Tauray ado na pasamak tinagdaldalanan ta. Ngam nagsabat latta ti dalan ta. Uwan nga rod, Mike. Ngam, maaklon mo kadimot laang ti anak ko. Tano siyak, nakasagana ka mangipatag iti anak mo, kaspud nung anak ko. Kasta akmat iti anak mo Nanet. Nakasaganak amang ibilang kan kuhana. Kaspud nung anak ko. Agkasarta ko man. Ha? Sigurado ka? Iti amin a puso kan kararuak. Nakasagana akon amang ikasarken ka, Nanet. Nanet, bakit? Baryaam da ito iti 50. Tay supot ko ti take out da makan. O sige, Mike, lakay. Aywan, ayan dagiti anak ta. At daday dya salas. Agbuybuya da iti TV. Okay nga, Rod. Adto yun ti baryayo. At to'y matiginatang yu, madam. Sir. Ni, agsangputan dagiti drivers lakay. Umay damanan mga diti karinderyatan. Uwan, bakit? Ala, dalosa akong tilamisahan na pangananda. Tulungan kan. Ay na, talaga napigsa dahi ti karinderyata diti sango ti balayta Uwan nga rod, bakit? Ikararag tayo ti Diyos na Marso, ha? Tabindisyonan na pa'y tayo iti ang negosyo ta. Tapno mapapintas tapay ito'y pakananta. Kat lumawa pa'y, bakit? Uwen alakay. Dakkel ti kaasi ti Diyos. Kat ammo na dagiti kasapulan ta. Isapat tsak adi na tayo baybayan kadagiti anak ta. Biyag ti tao. Rumar, lakay, handa ka magayaman. Kumusta tayo pagnamngay? Nabayada mong tayo gatgatang nga matalon. Uwan, bakit? Nagsabat kami, ti presyo akayat na. Ni, kung naman no di mo kabalan ti kayat na presyo. Apay, nagdiskitaram iti inayon mi iti kwartata ngay. Bakit? Inayon ko, tayo inabak ko iti palutan. Anya? Kunak man ni jamon ti makisugal. Italang manan, bakit? Naimbag nga rin ta na nga bakak. Adda inayon ko. Maudi day tapan nakisugal mo na. Ay, di ka kadiagungungat, bakit? Sana balita na nga bakak mo. Naswerte ak iti kakasta. Uwin angam laglagi pamasan ngag nanayon ti swerte. Nagbaybayag, bawin da mo lakan ka nagita nga babakam. Ay na. Nay, apayan bakit? Anya, mapaspasama ka niya mo. Diyak man ang mula kay. Manual daw nakastuyak. Agora ka. Kaano tayo naudi pa nagbinulan mo? Ayaw ang agpaiso niya. Diyak mo malagipon. Ay, tinasaya at agpilis ka, tagpa-check up ka. Amangan mo't no aginaw ka. Kasta nga tang agpaiso? Ay, alang nga Rod, kuyogan nakman amapan iti doktor. Lakay. Naimbag ka pa'y mare. Manot tawon mo, ngam nagsikog ka pa'y laang. Ngam siya kay awanan. Napukawan tinamnama makin nila kay ko amaaddaan iti anak. Lumakay kun bumakit kami ngaminan idinagasawa kami. Ay nakinapudno na mare, di mininamnama da ito kanila kay ko. Ang nupay kasta, naragsak kami lata. Ta-blessing manan da ito kada kamay. Wen nagbiit nga glabas ti aldawan niya. Balasitangan kan bariton dagiti anak yo kin nila kayo mo. Huwag nga Rod. Ay wan, anda ka di bunga dagitay manggayaw. Agdawat ako ma. Ay ado sige tapagulyak to nila kay ko. Ipanto nila kay ko ije balay mare. Ay na, agyaman ak mare.
O, pare Jesse, si Kam gayam. Umunag ka, ha? Ne, andyan ito, awit mo. Mangga, pare. Imbilin ni Marikate ka ni Bagat Kaw. Siya kung tinangyag ta, madamati luto ni Bagat Kaw. Ay, sige. Nung kayat mo, mapantay injili ko ti balay, ta, adda ngamin aramida ki jay. Anyat kuku amaya, pare. Ikak man iti vitamin na kita tarakin ko amanok, pare. Nagitay pangpalot. Kunak mano, insardeng mo na ita bisyong, pare. Sagpaminsan lang, pare. Imbag man, tadi nakaungtan ni Bagat mo. Saan nga gungat dahi jay? Ta kanayon mo, ti panangabak ko. Kan itad kumot kan ko na, ti abakag. Ha? Kan naadda abakag. Igatang mi adagos iti talon, pare. Anya? Di limawan tay saksakaam atalon mo. Ay, wala, pare. Katas ng palot dahi jay. Lalaki ka no to'y si Kugko, Lakay. Ay, kat nasaya ta. Tapno, ano ti mangiwaras iti apelyido? Wen kati pagyamanak, awan nakita da problema iti si Kugko. Talaga high-tech ita amin na niya. Sana kasi diyon una na panawan. Sa mula maamuan no babae wano lalaki ti anak mo no naipas nga yan. Wen nga rod Panagkunak, swerte ta dahi ta sikog mo bakit? Ta manipod in sikog mo dahi ta. Adon tinaipundar ta. Ay, wen anya. Ay na, sapay la kong mga rod at agnanayon da ito aswerte talakay. Uwin bakit? Ket an nadama kanayon ta salon at mo ha? Tapno na salon at tumat ta anak ta nga ipas ngay mo. Wen ka di lakay. Ay, anya nga tano ayabak pay laang ni nanang dito'y balay. Tapno dakad kadwak no kasjeng awang ka dito'y balay. Ay kat nasaysaya at manan, bakit? Nanang, nagsakit una yung tityan ko. Aga nakaksan. Anya, ayan nga min ni Romar. Pumanaw-panaw pa ilang amain kat amuna mo't nga asidagan ti panagpas ngay mau. Tsak kabala, nanti sakit tityan ko. Mabantayaw na di hospital. Unay kamutan, Romar. Amumat nga si dagan ti panagpas ngay ko. Ngam pumanaw-panaw ka pa ilang mat. Ay na, di kan agunget bakit? Ang mga no mabignat ka. Ala, aginanakan, tapno daras ka pumiksa. Ay no, nagluk magtimpas ngay mga anak ta. Nagwapo pa'y. Kaing ingas ko launay. Anyamot din. Nagmalas lakat da tao na ya. Apay, anyat pagpupuduta masimang Romar. Nabakak man na. Sayang di pustak. Ita akla anabak. Medyo dakkel mat di inabak da kanyak bakit. Ay bon, ayan tayo anak ta. Inala ni Mari LV Mayatan launay ka ni baby. Pagayat na ray-ray awan. Isubli na mo la kanuno madamdama. Makay, ayo dati nga ubing, LV bakay. Man-manong agsangit, man-manumat nga umisam. Wen nga rod lakay. Nadlaw kumot day ka. Ngam gagangay nala siguro ta ubing pay mat. Maalagon dawaya mong ti kaadda na dito Ta isublik manen no madamdama. Ang mga nusap sa pulendan. Naimbag man ta kayat da ngay pabulod to'y ubing kadata. Tapno maaramid na dagiti trabaho na iti unag ti balay. Maala, uba man pay laeng, taornosak to'y bag nga ayan ti gatas na. Lakay, sa bali mo ti mapalpali kun iti naudi nga anak ta. Nga anya bakit? Special child sa ti anak ta. Anya? Pagkunamat. Basta, kasta ti madmadlaw ko. Adu dagiti pagilasina ka saan anormal ti anak ta. Anya? Ay saan? Jack makro nakasta ti anak ta, Kati.
isun samot nga agmamalas sa kijisugalan. Taday ta anak ta ti mangmang ta di ti malas. Anya nga'y taramidan ta. No, anya min tinangin inawam ah. Tapay nagbali na kasta ti anak ta. Ni, apay asyak ti pabasulam nga'y. Tinasaya at ipa-check up ta. Kat sapay ko sana pudno ti atap ta. Lakay, husto ti atap ta. Adda na'y dumduma sakit ti anak ta. Adda diferensya na. Ay, Jack maklon day tang obing. Isumot lagayam nga agmamalasak. Kunak no swerte day tang obing. Problema mat gayam tinsang bay na kadata. Anya lagon ti ibaga dagiti tao. Abnormal ti anak ta. Katuray siyak mata. Jack mat kayat ka daw aware ng abnormal. No kayat yumare. Da kayon ti mga aware iti anak me. Han? Sigurado ka, Mare? Ay, kayat milaunay Kayat nga tanila kay mo. Kayat na dayjay. Tana asidagan tirik na iti ubing. Takanayon ko kat nga rod abuludan kada kayo. Alang nga rod, ampunan yun ta anak me, mare. Ay na, Mare, amangan numakmaklaat ka lang. Amangan no pagbabawyam to day tanga aramiden nyo. Saan? No kayat yo, agaramid tayo iti kasuratan. Tapno nalawlawag ti saritaan. Ay, adan anak ta bakit? Hun nga rod lakay. Kasladyak pa'y lapat yan nga addan ibilang tanga anak ta. Wan nga rod bakit? Agam mas daawak. Apay nga ta, ngayon paampundan kada tatoy anak da. May salaang ti amok arason. Tana sa uy idi kanyak ni Marikati, adi na kayat ti agaywan iti special child. Anya? Anya da niya nga angot. Kasla da mapupuuran bakit? Ala, tay insaang ko iji kusina. Nalipatak mo dyan lakay. Anda asok nga agtao di di kusina. Mauram samot ti balaytan. Ala, huwag ngagpaiso. Irar mo ni baby. Darasam, agkid daw kay titulong ti karuba. Tamang kita kiti kagawaan ang kabalak amay salba. Darasam, tanay na puskolon ti asawak. Ay nalakay, awanan. Namimpinsanan adim maputi balay da Mari LV. Adamak idi sumagmamano ang kagawaan da na isalbar Ay, pudno tayo atap ko. Amalas na diyang ubing. Kita, manungal daw na pala kadakwada ng kasjayan tinapasamak. Aywan anya. Ay na, naimbaglakit din tasan adata tinakapasamakan dayjay. Naimbag ko nam, tayong paampunta adagos na diyang ubing. Tano saan? Agmamalas ta pala ko mga gingga ita. Mari LV, makipaglading ita kiti napasama kiti balayo. Ay na, agyaman tayo laangan, tawan na dangran kada kayo. Ay, huwag nga rod, Mare. Ngam nagkasang. Awanan balay mi. Kat anyat plano yu itani ngay, Mare. Ijay kami payla ang kabangibang abarangay nga agnaed, Mare. Adda tay basit alote nila kay ijay. Patakderan mi iti oray basit abalay. Kentap numaliklikan dagiti chismoso kan chismosa akaaruba. Amang ibagbaga amalas kano ti anak mo nga impaampon mo. Lakay. Ay, apaya kasta tilangan bakit? At damanin na awat ko asurat manipod ijay pagadalan da James. Kahit, anya tinakalanan iti surat. Waiver mat lakay. Waiver para ite. Gaputan na laing iti sports ti anak ta. May sa ni James kadagiti napili nga agbalin nga scholar. Kabalan na nga ta. Ay nalakay agtalag kakadi iti anak mo. Nalaing ni James. Iso apirmaan tanday to'y. Ay kat wanan Sa bagay, di tantun problemaen ti panagadal ni James no kaskasanaw bakit. Unay ka matan, Romar. Kastamlatan na ka na yun. Di mo matan idyan ti arak. Minalam ka matan ngagbartag. Di ka man kung diungar di ta kasi. Malaki din, ikaw na kiti makanta mabisina kon. Anyat na sila. Tayo ugot ti kamuti analak di tarubayan, ha? Anya?
Rabi, ugot ti kamote. Wala ka dito sa balay. Apa, di ka mauma iti ugot. Anya ko matigatang ko nga iti masida. Kat di ka matmangyawat iti pagpalengkek. Awan may giga makakwarta. Ay, kat agtrabaho ka ngamin Kanayon lang siya kaon. Makauma kayo mo ta bibiyagan. Na? Ha! Daytang amin kat. Tadi mo inan nadandag iti na ipundar ta sa nikwa. Nalaing ka ngamin ngagbisyo. Gumaliwat ka man. Kagpaiso man! Hmm. Adong agpaiso na ipundar ta sa nikwa ide. Gapo iti panangabak mo iti sugal. Ngam gapo matlang iti sugal na ilakom aminan. Nakautang ka pa yan. Sumardagan. Duraban ka ni. Mumanaw ka dito sa angok. Tamang ano anya ti maramid ko king ka. Di mo kaya tadanggan dagiti ibagbagak. Gapo ta mapaisoan ka. Misis, nalpasan ti ayayam ti anak yo. Kat kablawan kayo mat. Dakkel apakaidayawan ti panangabak ni James. Saan lang apara iti pagadalan? Nudikat para iti lugar tayo. Agasem, gold medal tinahakot na. Mabalinan nga ilaban para iti International Olympics. Ha? International ko na yun, ma'am? Ay na, marigrigat kami laang. Ang mga nudakkel ti magastos para iti dayta. Di kayag danag, ma'am. Awan busbusan nyo tada kami ti makaam mo iti dayta. Romar, kitaam ka di. Kitaam ti adda di tayo screen ti TV. Apay ka di. Nagsakit ti ulo na tao to magari ka. Kitaam ngamin, Ha? Damari LV kan pare Jess da kita Tay barito nga adda di ta nagtengaan dati kitaam. Matmatam. Ha? Tay anak ta ngayon ang punda mo na ito. Wen, kat kitaam Nagadutin nakaukur a medalya iti tenged na. Kat saan la day ta? At dada pa iti sabali a pagilyan. Anya? Ne. Kasano anak kadanon da ijay? Lakay, jaklaim pagarup nga agbaliw amamin pinsan ti panagbiag ta gapo iti anak ta. Agasem, napadasan ta pa yan tinapan iti sabali apagilyan gapo kankwana. Gapo iti anak ta amin lang ito'y bakit. Nalaing ngamin. San lang iti sports ti paglaingan na. Uray ti pagadalan da, nga uray bagbagada nga da di prinsyana. Ang ti pagyamanan ta, sana grabe. Mild laeng ti kasya kasasana. Wen nga rod lakay. Asino nga iti mangipagarup? Agapo kankwana kat napadakkel ta pa yan ti balay tayo. Mari LV, Pari Jess, adda kami. Ha? Ne, da kayo magaya mare. Maalao mo nagkayo Wala, umay kayo. Agyaman kami, pare, mare. Agyaman kami, pare, mare. Ala, agtugaw kayo mare, pare. Ay na, nagdakkelan ti balayo, mare. Gapo amin kini James nga anak tayo da ito'y mare, pare. Ha? Kat pagyamanan mi, tada kami tinagbalin adadakkel na. Hindi mi rin pakarop. Akas to yung tinagbanagan ti biyagyo, gapo iti anak mi, mare, pare. E dinto tada kami. Mamimpinsan na, naikisap ti pagbiyagan mi, gapo iti sugal. Ha? Mare, imay kami, subyan min ti anak mi kada kayo. Anya? Wen, mare, pare. Pasensya kayo na, naamiris mi ngaminan ti biddut mi. Ti panang ipadawat mi iti anak mi kada kayo. Saan gaya marumbang nga ipadpadawat ti anak? Di mat adda saritaan kan kasuratan tayo. Asaan yung aramidan ti kastamaray. Kasuratan la dayta. Sana nagnay ti attorney, mare. Ha? Dakkel ti karbangan mi ti anak mi. Sa pasensya kayon. Masapo la subyan min ti anak mi, ta mailiw kamin kankwana. Anya? Yeah. Anya ti aramidan talakay. Awan mat karbangan takin ni James. Ta saan tamat apod no nga anak.
Nakasaritak ni James. Di na kaya ti mapanitayan ti pudno a pamilya na. Uray di na kaya ngam dagiti lat tadadakkel na ti masurot. No siya, awan problema na anak daket nga ron. Ngam ni James ti pampanunutag. Kasimait no, pwersaan da nga alaan. Anya ti aramiden talakay. Darasang matiagrobot akati. Nakabaybayag ka. Aldawan. Masapo na mayawit tan di anak tayo ti puder dagi diyang agasawa. Isura ka ti mayroon rano din. Wen, umayan. Mala, mapantangarudan. Ang pagluganan tangay. Binulod ko tayo tricycle ni insan ko. Tapno da pangiluganan ta ka ni James kan nagiti gargarat na. Mala, mapantangarudan. Agturungan dito'y damari kati kan pare Romar lakay. Alaon dan ti anak ta. Alahos doon, di ka nagsangit. Patibkerem ti pakinakam mo. May ruwam tan tumatlaang nga awanan ni ti puder ta ni James. Maasya na kiti anak ta. Agsangsangit iti silid na. Di na kaya ti pumanaw. Mala, inta pa'y lakasarsarita ti anak ta. Bayat nga awan pa'y nagiti dadakkel na. Ay na, nagpartak mo ti pa nagpataray mon. Overtake ka nga, overtake. Kamkamaton ta ti oras kasi. Ay sus, nagkurbaan dito. Hindi ka overtake ha. Ha? Ano masabot na truck? Diyos lakay. Kasladyak pa'y lapat yan tinapasamak kadagiti kumari kan kumpare ta. Wan nga rod bakit? Oh, awan mangipagaro pa kasto ti pagbanagan da. Saan da nalasatan ti panakadisgrasya da? Wan nga ron. Mala, tumulong ta iti pan nakalamay da. Mangtad ta iti gastusan ti pamilya da. Oh, wan bakit? Kaasi nagiti napanawan da nga anak da. Ta naggindandamot ta napimusay.